Perezida watowe muri Kenya William Ruto yijeje ko azakora ibishoboka byose kugira ngo abakozi ba leta bazahe serivisi abanyakenya bose mu buryo bungana nta kureba ubwoko cyangwa uruhande babogamiyemo muri politiki. Abanyangora ibihumbi baba mu mahanga bazemererwa gutorera aho bari ku nshuro ya mbere mu matora azaba mu cyumweru gitaha. Itegeko ritavugwaho rumwe ryatowe n'ishyaka riri ku butegetsi MPR ari naryo ryahuje amajwi y'abaruwe cyakora byabyukije ubwoba mu ndorerezi ku bijyanye n'inyerezwa ry'amajwi. Abayobozi bashinzwe itora muri Tunisia bemeje ko itegeko nshinga rishya ritavugwaho rumwe ryatanzwe na Perezida Kais Saied ryatowe na 94.6% by'amajwi nubwo itora ryitabiriwe na 33.5% gusa. Ikompanyi igitangira muri Nigeria Aldante Food irimo gukora amakaroni mu ifu y'imyumbati, igihingwa cyera cyane mu burengerazuba bwa Afurika. Bizeye ko bizakurura abantu benshi ku giciro gito mu gihe ibiciro by'ibiribwa byazamutse mu gihugu. Naho muri Senegal Modou Fall, umugabo bitirira plastike, harazenguruka igihugu ku maguru yambaye amashasha magana y'amabara yose agamije gukangurira abantu amakuba aturuka ku bikorwa bya muntu arimo guterwa n'imyanda ituruka ku mashashi.